Dous encapuchados entraron a pasada madrugada nun restaurante ubicado na avenida da Coruña, en Ribeira. O ruído espertou os veciños, tamén saltou a alarma do local, pero os delincuentes fuxiron cun cuantioso botín. Dous encapuchados entraron a pasada madrugada nun restaurante ubicado na avenida da Coruña, en Ribeira, tras romper unha fiestra cunha tapa de sumidoiro. Eran preto das 3 da madrugada cando a central de alarmas deu aviso á policía e o propietario do establecemento, que de inmediato se persoaron no lugar. En preto de 4.000 euros valora o propietario do restaurante as perdas entre os cartos sustraídos, lotaría e os danos ocasionados polos ladróns no local. Depois entraram-me no local às 2h52 da manhã, dois encapuçados, partiram-me a vitrina dali, entraram dentro, dois encapuçados, roubaram-me entre 3.000 a 4.000 euros de destroços, entre o cristal, caixa registradora, cartos, lotarias, e foi assim o conto. Ata o local achegouse a primeira hora do xoves a Policía Científica para tomar pegadas. Puideron recoller algunha mostra de sangue. Ao parecer, algún dos delincuentes puido terse ferido co cristal. Pela minha alarma pelas Securitas, que me avisaram que havia movimentos dentro, e passados 2 minutos ligaram-me a dizer que havia dois encapuçados na zona da caixa registradora e ligaram à polícia. E quando cheguei já não havia ninguém, estava a polícia aqui e havia sangue pelo local todo. Depois às 8 da manhã vieram os inspectores, tiraram provas do sangue e estamos à espera dos resultados. A Policía Nacional está a investigar o sucedido. Ademais, os dous individuos foron gravados polas cámaras de seguridade.